oyilunga lomkhonto wesizwe uGahle Kwazwela kwiqembu le-IFP kanye namalunga alo. Phakama mkhonto phakama. Siyabonga eThekwini region siyabonga ku ward 110 for making us proud as MK kuma by election ebesikade sinawo. Siyabonga kakhulu bafowethu. Ikhona enye into esingayiziba hayile. Bafowethu si proud ngomkhonto wesizwe and asesabi okufanele sikubeke phambili kakhulu. Mfoka Godole Mkhaya commander ngiyakubona lapha yana udansa kufanele ndoda yamadoda. Asikho isikhathi sokudlala manje, asisahlehli futhi asisancengi futhi asesabi ngoba nayo into ofanele abantu bayazi ukuthi hayi asesabi ngalento esiyenzayo futhi siyaphambili futhi asihlehli. Umkhonto wesizwe ufikile ugalelekile futhi usalokhu uyikhombisile ukuthi iKZN ingeyethu kanye nenational ingeyethu. Inkinga iphethwa amaxoki namasela nezigebengu zahlangana la ukuthi zenze ubugebengu ngamavoti ethu, kodwa iKZN yona ingeyethu. Nanoma kunini sizoyithatha ibuye kubanikazi bayo. Abantu base South Africa lokhu beyikhombisile ukuthi babengakaze vele bathi bayithanda inkatha, babengakaze bathi bayithanda iANC, babengakaze bathi bayithanda iDA kanye neEFF, kodwa babethe bathanda iMK. Yikho ke namanje ama-by election singeke sishiye ngisho kodwa siyothatha kwasani. Into engihlekisayo ke iyodwa, laba beindlovu ezintathu ababonakala ngisho nangalikhalo. Asazi ukuthi mhlambe ngabe indlovu isesiqiwini nini noma zikuphi. Ayibonakali nangalikhalo, ayibonakali nje nakancane ukuthi zikhona kuma-by election. Uma singachecka nje kuma-by election ade khona lapha ya eWard 110 ayibonakali inkatha, asiyazi ukuthi iphi. Kuyacaca abantu sebebonile ukuthi scam le, sebebonile ukuthi inkatha masela adlula even uANC cause thina la emzinyathi, thina la enquthu siphethwe inkatha kodwa sihlupheki sithi woza mhlolo, asinamgwaqo, asinamanzi, siyasokola. Kodwa abantu bayahola njalo ngomhla ka22 beholela ukuthi bathi bamakhansela ethu. Sesifikile isikhathi, yikho ngifaka ivideo ngifake ekuthangi ngathi mina kwa ward 8 la enquthu uyahlangana uward 80. Ama-date sizowa announce as soon as possible lapho ezobe hlangana khona eNdindindi, kube seZola, kube semagongoloze eMenzothi, kuye emabalane, kuye emaduladula, kuye emgudlulu, kuye eGunwana, kuye eTsheni, kuze kuyofika phansi emahlungulu. Sithi onke lama VD awu5 isikhathi sesifikile. Esikade sikuvotele ngo2021 ngoNovember 7 noma ngoNovember 9, kodwa kwakuNovember khona into engiyikhumbulayo esawina ngayo siward 8. Yayingakafiki ke iMK, nami ngangiseseyinkatha, kwadlalwa ngamandla ami. Abantu bekhohliswa ngami ngoba ngake ngastenda mina as iward candidate, ngasebenzela ukuthi siwine ekugcineni kosuku ngenxa yokuthi inkatha isebenzisa ukuthi ubani uyihlobo sikabani. Benza lokho, umkameya wenza lokho ngoba ithi anti lengane ayifaka lapha ya elwela ukuthi ayifakwe even ingalisebenzeli iward ukuthi siwine. Yime ngasebenzela lela ward. Sesifikile ke kodwa isikhathi sokuthi okaKhesari kubuyele eKhesari. Iyodwa into engishoyo, asinandaba, asikho futhi personal kulento esishoyo. Into esayivotela ngo2021 akukho nokukodwa esingakukhomba esesike saba nakho. Akukho nokukodwa esesike sakukhomba esesike saba nakho. Njengamanje ngilapha kwiMK and mina osabambe njengosihlalo
la kwinquthu kuma ward wonke ama-ward awu-19 yibo sesewuhlalo kwamanje womkhonto wesizwe and angisabi ngalokho yikho ngifuna ukuthi lento ngazi ukuthi ngalokho ngiyiphinda angisabi ngalento engiyishoyo angisabi futhi ngalento engiyenzayo ngiyolwela iqiniso kuyoze kube sekugcineni inkinga ke ekugcineni ngeke uze kufike kimi na into engifuna ukuyisho kodwa ke engifuna ukugcizelela nakho kukodwa as umkhonto wesizwe la enquthu sifuna ukuni-ashora bantu bonke basenquthu ukuthi umkhonto wesizwe ufikile and ugalelekile and asihlehli and asiye emuva and asesabi and sifuna ukulwela abantu baze bathole ubulungiswa cause abantu abaphethe umasipala wasenquthu ayikho into abayidilivile ngaphandle kwemicimbi engapheli bemosha imali eyintweni engafanelekile lokho kuzidingo zethu thina sinakho akwenzekile njengoba bengifakile ivideo kuthangi imigwaqo asinayo bafowethu imoto zabafowethu ziyaphela imoto zabafowethu abayikhokhelayo each and every month emabank eyithengiwe kodwa ziyalimala imigwaqo asinayo inkwali ikhona phansi kweyinduna namakhosi zinayo inkwali ofanele ithathwe iyogqishwa emgwaqeni yabantu emphakathini kukwazi ukuthi abantu bakwazi ukuhamba kahle umbuzo wami nawo la ukhona ukuthi uma abantu abaphethe umasipala besahlulwa ukusenzela ama-access road emphakathini bayokhona kanjani ukusideveloper bakwazi ukuthi basinikeze intuthuko uma besahlulwa ukusinikeza idingo nqangi okumgwaqo kanye namanzi sinenkinga thina and futhi angesabi ngalento engiyishoyo cause onke amawadi asenquthu anenkinga eyodwa anesilile sodwa kodwa amanye awo ayenzelwa izinto akwenzelwa futhi wonke amawadi kwenzela amavidiyo athize ngoba khulu eyikwamasipala izona ezixhumene ezikwazi ukubenzela izinto zenzeke even seqashwa baqashana bodwa ngoba bayazi ukuthi vele ibona bawobhongoza lapha kodwa ngithi come 2026 sizonikhombisa ukuthi kahlehle inquthu injani sizonikhombisa ukuthi abantu masenquthu mabethi bahlangana kusuke kukhulunywa ngento enjani nabo labe nihamba nabo enobe nifaka izikipa zenkatha kanye nabo siyonishaya kanye nabo ngoba nabo bofike bashayele banishaya niyinkatha befaka izikipa zenkatha bafike bavotela umkhonto wesizwe cause bakhathele ubugebengu benu enibenzayo la enquthu and lento enginitshela yona ngitshela into eniyaziyo and okumnandi amanye amakhansela enu ayanitshela inkinga ukuthi niwathathela phansi ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngoba bengafundile kanti emqondweni bakhaliphile bahlala benitshela daily basis ukuthi nidlala ngabo nincolisa igama labo kodwa ke nakho engifuna ukuthi nginitshele khona asikho isikhathi esingafiki okonakala ngevoti sizokulungisa ngevoti sokulungisa nje ngevoti asihlehli futhi asesabi ngalento esishoyo ake ngathi asesabi ake ngithi nje mina angihlehli futhi angesabi ilapho nje so iyodwa ke into engicela ukuthi nisenzele yona sengivala what 8 ngiyanicela ama-date azophuma ngokukhulu ukushesha athintana nemhlangano esizoba nayo iyodwa nje into esiyoyilungisa esasikuvotele ngo-2021 akukho nokukodwa sekwenzekile isikhathi esifikileke sinelungelo njengomphakathi sinelungelo njengabavoti base-ward 80 ukuthi uma umuntu esasithe siyamthuma ukuthi akahamba ayosimela njengekhansela lethe ward 80 engakwenzi lokho esasikade simthume khona sinelungelo lokumkhipha umuntu osuke ethunyiwe ukuthi ayosimela ezikhansela lethu even ngathiwa uyahluleka ukwenza umsebenzi wakhe within a week within 2 days sinelungelo lokumkhipha as abavoti so iyodwa ke into esiyoyikhuluma asiyili ukuthi siyomcela kodwa siyokhuluma nje into eyi1 ukuthi enough is enough sesicela ukuthi manje akakasimele eceleni sikwazi ukuqhubeka nezinto zethu sifuna ukuqhubeka nazo asikwazi ukuhlupheka asikwazi ukuba stagnant for period of 5 years kunomuntu ohola every month njalo ngomhla ka22 uyahola aholela ukuthi uyikhansela lethu kodwa thina sibe sisokola sibe thina sihlupheka ekhona ehola iyodwa into esizoyilungisa njengamanje sizothi enough is enough ngithi hlangana what 8 hlangana ngithi hlangana nquthu hlangana ahlehla siye emumva jikijela mkhonto jikijela sithi abantu
abakumosha ngevoti bazokulungisa nje ngevoti kuphela. Ngithi emaduladula, ngithi emagongoloza, ngithi emabalane, ngithi ndindindi, ngithi emahlungulu, ngithi etsheni, ngithi egunwana, ngithi emgudlulo, ngithi yodwa into esihlanganelayo manje sizothi enough is enough. Sifuna ukuthi kube nama-by election enquthu, kube nama-by election e-Ward 8. Sesikhathele esakuvotela sikutholanga. Danko.